Wih. Wah, kalah guys sama huluk guys. Wih, huluk menang. Wih. Mantap guys nih. Wah, ada motor GP guys. Waduh, ada gangster guys. Tangkap guys. Ada gangster guys. Hey, what's up ondel-ondel enemy? Wadidaw guys, waduh guys. Kembali lagi guys di Ondel Nahala guys. Mantap guys. Widih, mantul guys. Wah, iya. Wih, Muhammad, wih, mantap guys. Ondel-ondel hejo. Waduh guys. Di sore hari Jumat sore guys. Yang cerah ini guys, ada ondel-ondel merah guys. Alias Aji Udin. Ya, waduh, ini lagunya lagu nelangsa guys. Nih lagunya nih guys, nih lagu sedih. Ini, waduh, lagu berduka nih guys nih. Tapi walaupun lagu berduka guys, tetap bahagia guys, karena ini adalah suatu kesenian Indonesia guys. Ya, kesenian ondel-ondel. Ya, ya, mantap guys nih. Mau kemana kau? Ngambil ondel-ondel. Wih, mantul guys. Ondel-ondel. Kau mau kemana kau? Hah? Itu. Ondel-ondel juga. Iya. Wih, mantul guys. Wah, ada Dedek Agna. Wih, Dedek Agna cantik banget Dedek Agna ya. Wah, luar biasa. Udah gede Dedek Agna ya. Mantul. Mantap. Iya, mantul guys. Wih. Waduh. Gimana ini? Mau Pak? Ya. Ini apa? Iya. Ayo Ustaz. Ya. Wah, barongsai guys. Dan ondel-ondel. Wih, joget bareng guys, Sanggar Neng Betawi guys, mantap guys nih. Iya. Widih, mantul guys. Mantul guys. Mantul guys nih. Mantap guys. Woi, itu siapa boy? Oh no. Itu siapa itu di dalam? Nabil. Oh, Nabil. Udah lama, Bay? Udah lama. Ada ya yang rinduan ya? Oh iya. Ada nggak teman rumah ya? Belakang ya? Lewat tadi. Teman rumah? Kagak. Agak belok. Iya. Wah, mantap guys. Nih guys. Sore hari guys. Wah, ada mobil guys. Ada bendera merah putih guys. Sang Saka merah putih. Waduh, mantul guys. Mantap guys nih. Oke guys, jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Mantap guys nih, mantul guys. Wah, musiknya mati guys. Wih, berkibarlah benderaku merah putih, warnanya merah. Ngapa guys? Ya, wah, waduh ada Hulk. Wah, ini Hulk montok nih, Hulk montok. Iya. Yuhu.
Wis guys, ondel-ondel guys, kaum bocil guys merayakan, waduh, merayakan guys, HUT RI ke-77 guys, wih, merdeka guys, ini mantap guys, wah mantul nih. Sini aja musiknya, Bay. Sini nih biar nggak begitu ke situ suaranya. Iya. Iya, nah. Wah, berantem guys. Wah guys, ondel bocil dan hulek berantem guys, mengeluarkan jurus. Wih. Wah, kalah guys sama hulek guys. Wih, hulek menang. Ada guys nih. Wah, ada motor GP guys. Waduh, ada gangster guys. Ada gangster guys. Wadidaw. Wow, mantul guys nih. Mantul guys. Ondel-ondel emang dijual ya? Hah? Yang bajunya itu? Ya. Pink? Ya. Ini siapa yang drivernya ini? Nabil ganteng bukan? Iya. Asik iya lagi. Iya. Iya Nabil ganteng iya. Wih mantap guys nih. Iya. Wih deh, ada Anil Armstrong guys, Kang Andi guys. Wih deh, mantul guys nih. Iya. Ondel-ondel guys, keliling kampung guys. Hiha. Wis. Mantul guys. Oke guys, jangan lupa guys di like dan subscribe guys. Masih banyak lagi guys keseruan lainnya guys di video selanjutnya guys. Mantap guys. Sampai jumpa guys. Wadidaw guys. Ondel-ondel merayakan kemeriahan HUT RI guys. Mantap guys nih. Ya. Mantul guys. Wih, ulek guys nih. Ya, ngomong-ngomong nih agak bau asam nih guys nih. Jangan-jangan teh kucing nih. Gimana teh kucingnya nih ya? Oke guys, makasih guys. Mantap guys. Terima kasih guys. Wih. Wow, mantul guys. Halo Nabil ganteng. Iya, Nabil ganteng guys. Wih. Bil. Udah lama Bil. Ya guys, terima kasih guys. Dadah.